Dinja l-poddata numru 658 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Gaia, Chris Lanzon, Babaske u Michael Azzopardi. U biex nibdew illum għandna din minn Malcolm Pisani. You got something to say. Oh, don't ever let go. Hold on, darling, soon you'll find a way. Stay, get on your knees and pray. Gotta keep on believing. You gotta keep on believing. Don't let them stop you from breathing. Stand up, you're strong, you ain't leaving. Oh, oh, no, no, no. Walking in a crowded space, nobody listens, scream, but they can't hear a thing. Turn all the noise into melody. We came for love, my love. The power starts within you, and you know you gotta break through. Let the love inside ignite you. Be a light in the dark now. Don't fight away. You got something to say. Oh, don't ever let go. Hold on, darling, soon you'll find a way. Stay, get on your knees and pray. Gotta keep on believing. You gotta keep on believing. Don't let them stop you from breathing. Stand up, you're strong, you ain't leaving. Oh, oh, no, no, no. We Came for Love minant Malcolm Pisani tlaqqana għal poddata oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum il-poddata terġa' tirritorna wara probabbilment dak li kien l-itwal perjodu illi waqafna fih, waqafna kważi xahar sħiħ. Illum hija 658 f'din is-sensiela ssibu l-poddati l-oħra kollha li hemm qabel din tal-lum permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Jgħaddi żmien u dawn il-ftit ġimgħat li waqafna ma jagħmlu differenza ta' xejn. Hemm ukoll il-programm ta' Mużika 21 madwar dak forsi kolli ċans anke ngħidilkom aktar tard. Ħalli ngħaddu għal silta illi miss minant Gaia il-ġdida tagħha jisimha Unlove Me. Try to read between the lines, there's nothing you could find. You think that 'cause I talk to you, I wanna get in. Get into your bed tonight, don't wanna let you down. Wish that I could say I love you like you love me. I guess I'm not so innocent, yeah, I'm the flirty type. I gave you just a little, but now you wanna be mine. Oh, don't know more to give ya. You want me to need ya, but I can make me love ya. Wish you could unlove me, 'cause you are not the one. Stop looking at my body, 'cause I'ma have to run. I'm sorry if I hurt you, I need someone to turn to. Wish you could unlove me, wish you could unlove me, wish you could unlove me, wish you could unlove me.
Unlove Me hemmhekk mela minant Gaia. Permezz tal-website personali tiegħi ToniSant.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Fuq dik il-website isibu wkoll il-programmi tiegħi ta' Mużika 21 li xandru fuq Campus FM, dawn issa ilhom jixxandru aktar minn sena u minħabba fek illi minn żmien għal żmien forsi inħoss inqas l-urġenza tal-bżonn ta' dawn il-poddati ta' Mużika Mod Ieħor għax bejnietom it-tnejn permezz ta' ToniSant.com xorta jirnexxielna nagħmlu dak li konna nagħmlu biss permezz ta' Mużika Mod Ieħor qabel din is-sena li għaddiet. Ħalli ngħaddu għal aktar mużika ġdida, din id-darba minant Chris Lanzon, dan huwa isem ġdid tal-anqas għalija jidhirli li. is-silta Ġun. Dawn bħal dejjem huma siltiet li hemm videos għalihom jekk din il-poddata mhux qed taraw l-edizzjoni video tagħhom fakkarkom illi toħroġ ukoll edizzjoni video ta' Mużika Mod Ieħor. Dawn isibuhom mhux biss permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com manka direttament permezz tal-YouTube jekk tridu. Fuq il-YouTube anke jekk tagħmlu subscribe, issibu wkoll u tażlu dik il-qampina żgħira illi hemm dejn il-subscribe, tirċievu wkoll notifikazzjoni kull darba li toħroġ
edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Ikomlu għaddejjin għall-aħħar silta li għandi qabel l-aħħar waħda, jiġifieri fadal tnejn oħra, għalfejn ma nitkellmx bil-Malti sempliċi kultant hux veru. Minant The Basque tagħhom jisubha Miracle. Don't you know that you're my favorite girl? Don't you know that I can't understand? Yeah, it is you, you really got through. Took a crunch and made me a real fool, yeah. And don't you know that's more I have to share? When I see you, I'm walking on air. I know you're everything, everything I lost somehow. No one missing thing, 'cause you are the miracle. Made me believe in bigger things. There's a change of heart from the big blue. I won't get over it, 'cause you are the miracle. You are. I told you time again, you're all I need. A matter of faith that you are here. Yeah, you're beautiful and all along. You proved you'd be there through it all. And I know you're the one I want to breathe. Yeah, you, when I see you, I'm walking on air. I know you're everything, everything I lost somehow. No one missing thing, 'cause you are the miracle. Made me believe in bigger things. There's a change of heart from the big blue. I won't get over it, 'cause you are the miracle. You are. When I see you, I'm walking on air. I know you're everything, everything I lost somehow. No one missing thing, 'cause you are the miracle. Made me believe in bigger things. There's a change of heart from the big blue. I won't get over it, 'cause you are the miracle. Yeah, you are. Miracle minant il-grupp The Basque u din tfakkarni anka biex ninsemmilkom l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt għax fil-verità kemm ngħidilkom ToniSant.com għal-dettalji u l-kuntatt u permezz tal-M3P il-inżommu dettalji ta' dak li kun verament għaddej hemmhekk pereżempju nitkellmu anka dwar il-line-up attwali tal-The Basque. U naddu biex nalqu il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għallum. Nista silta illi issa propju meta qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba anka fil-programm ta' Mużika 21 fuq Campus FM qed nagħti ħarsa aktar fil-fond lejn proġett li jismu The Unconventional Office. Din hija waħda mis-siltiet minn l-Unconventional Office minant Michael Azzopardi akkumpanjat minn Samuel Mallija u din jisimha Forsi Namlu Baby. Forsi namlu baby
neħilsuh mill-mistħija nisqu ħalib ta' baqra rbija xitan geżiż xi fajk gustus u ta' ftit kliem nibnu villaġġ un petit paradise nibnu villaġġ un petit paradise forsi namlu baby najnu għattella l-ewwel sinna narxu ftit sakemm tikdimna nimluha bl-arja biex ittir biex tara kbir nibnu villaġġ un petit paradise nibnu villaġġ un petit paradise U Michael Azzopardi akkumpanjat minn Samuel Malija mek minn l-Unconventional Office u s-silta Forsi Namlu Baby. Għana ġejna fit-tmiem tal-podata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu ta' darba oħra jiena nfakkarkom għal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Komplu ħsib tagħkom u fuskom u jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.